some terrible things. Afrika-Dzonga ri tshemba eka mikanerisano ku lulamisa vuxaka na mfumo wa Amerika. We want to make it categorically clear to the President of the USA that we are going to expropriate land without compensation and pursue legislative measures to do so, and no threat will stop us. Bandla ra EFF va ri ku na mabandla lawa ya nga swirho swa GNU kambe va tirhisana na valala va ANC eka matiko ya misava. Vaka hina intsaka ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC. Mina vito ni Matimu Khosa riperele. Swi tikomba xiviko xa President wa America Donald Trump xa leswaku na mintlawa yo karhi ya maAfrika-Dzonga lava khomiwaka hi ndlela ya tihanyi hi mfumo xivanga ku vilela na ku hlamala eka mfumo wa Afrika-Dzonga na mavandla tipolitiki. Trump u humese xiviko lexi tolo hi Sonto. Trump u xungeta ku yimisa mapfhumba ya nseketelo wa timali ka Afrika-Dzonga naswona Afrika-Dzonga ri amukele kwalomu ka $440 million ya mpfuno eka lembe ximali ra 2023. Xiviko xa Trump xi komba ku onhaka ka vuxaka exikarhi ka tiko ra Amerika na Afrika-Dzonga. Trump u xungeta ku herisa ntirhisano na mpfuno ehenhleni ka Afrika-Dzonga. Terrible things are happening in South Africa. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land. And actually, they're doing things that are perhaps far worse than that. Kasi le tlhelo, mulavuleri wa hofisi ya President Vincent Magwenya u ri statement xa Holobye wa Swicelwa na Energy Gwente Mantashe lexi a nga xi vula eka nhlengeletano ya mining indaba eCape Town a hi nhlamulo ya ximfumo eka President wa tiko ra US. We will never, South Africa, engage deliberately on a trade war with a trading partner or respond in a manner that will seek to undermine our bilateral trade relationship, excuse me, as well as our overall diplomatic relationship. I noted what Minister Mantashe said. That's not the official position of government. This issue has got nothing to do with trade. This is an issue over aid, but also informed by distortions and lies, quite frankly. And we've been quite quick in being resolute in terms of stating the facts, and the facts are there is no confiscation of anyone's land in South Africa. Mantashe u vula leswaku loko Trump anga ha yisi emahlweni nseketelo eka Afrika-Dzonga na yona ta tshika ku phakela tiko ra US hi swicelwa. Kasi mavandla tipolitiki ya laha kaya na vona va angurile ka xiviko xa President Trump. The ANC strongly condemns the misinformation campaign orchestrated by AfriForum, which has now found an amplifier in United States President Donald Trump. President Trump's recent tweet, echoing AfriForum's false claims of land confiscation, is a direct result of the lobby group's ongoing efforts to mislead the global community and protect apartheid-era land ownership patterns. We already experience the problems with the HIV patients, with the stopping of the US aid for 90 days in South Africa. We must do everything we can to build the economy. And if we do not going to take note of the remarks of President Donald Trump, we're going to pay a severe price. Murangeri wa EFF Julius Malema usole swinene President wa America Donald Trump loyi a xungetaka ku tsema nseketelo wa timali ehenhleni ka Afrika-Dzonga mayelana na nawu wa ku teka misava. Loko a vulavula na vateki va mahungu, Malema u tlhele a hehla mabandla lawa ya nga eka mfumo wa nhlengelo GNU hi ku simeka xinakulori na valala va bandla ra ANC. Donald Trump u vule leswaku ku na mintlawa yo karhi ya Afrika-Dzonga lava khomiwaka hi ndlela ya tihanyi naswona mfumo wakwe wu ta yimisa nseketelo ku fikela loko va hete ku vulavisisi eka swihehlo. Economic freedom fighters avatekele ehansi nxungetelo nga endliwa hi President wa America Donald Trump ehenhleni ka Afrika-Dzonga. Ku sayina ka nawu mbisi hi President Cyril Ramaphosa ku va na wu pfumelela mfumo ku teka vulawuri bya miako na misava handle ku ririsa vinyi va swona swi hlondzikise vo tala laha kaya ni le matikweni mambe.
Malema u yima no sayiniwa ka nawumbisi hambileswi vandla ri nga pfumelaniki na hinkwaswo leswi nga eka nawu ku katsa na ku va nawu lowu u nga nghenelangiki vuenti eka ku ringanana. We want to make it categorically clear to the President of the USA that we are going to expropriate land without compensation and pursue legislative measures to do so, and no threat will stop us. His misinterpretation of the Expropriation Act, which is a mild and cosmetic intervention, is an assessment of a measure that is going to be pursued through the amendment of our Constitution as South Africans, and there is nothing he can do to undermine our independence. EFF vandhumizele ANC ku va rilisana na milawu yo tshikelela vanhu vantima. Malema u tlhela vula leswaku EFF ri lulamile ku nghena eka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU. They thought they were going to bully the ANC in that GNU, and the ANC will develop a cold feet. The ANC is pushing forward ahead. They now are seeking external intervention which seeks to undermine the sovereignty of South Africa. Malema u tlhele a khumba mhaka ya Rwanda no dlawa ka masocha 14 ya Afrika-Dzonga eDRC. U hehla President wa Rwanda Paul Kagame hi ku langutela ehansi Afrika-Dzonga na Ramaphosa. The embassy of Rwanda should be closed with immediate effect because we cannot share the soil with the people who have blood of South Africans on their hands. Our reluctance to engage in warfare should never be mistaken as a cowardice, and our call for a retreat should never be confused as fear. Should the threats and attack on the South African National Defence Force persist while we call for peace and diplomatic resolution of the conflict continue, then South Africa must defend itself. EFF va tlhela va amukela mhaka yo susiwa ka meyara wa le masipaleni wa le Sidibeng, va tlhela va koxa leswaku ku herisiwa masipala wa le Emfuleni. Holobye wa swicelwa na mafurha Gwede Mantashe u ri tikonkulu Afrika ri fanele ku tirhisa rifuwo ra rona ra swicelwa ku lwisa swixungeto swa mfumo wa Amerika. Mantashe a vulavula eka nhlengeletano ya vu-31 ya vuvekisi bya migodi eCape Town. Nhlengeletano yi ta languta ngopfu eka swiphiqo leswi kavanyetaka bindzu ra migodi eka tikonkulu. Mantashe u kombela vavekisi ku langutisa eka swicelwa swin'wana leswi tikonkulu ri nga na swona ku nga ri nsuku ntsena. Eka nhlokomhaka ya yena loko a nyika mbulavulo, u te tikonkulu Afrika ri na swicelwa swa nkoka hi ku hambana ka swona, swo tanihi manganisi, koporo na malahla, na swin'wana leswi kalaka swinene laha misaveni. Holobye u tlhele a tirhisa nkateko lowu ku angula eka United States lava xungetaka ku yimisa mpfuno hikwalaho ka nawu wa ku tekiwa ka misava kumbe nhundzu handle ka ndziriso. U ri na vona vo toka va nga ha swi kumi swicelwa. With this standing threat that because you passed an Exploration Act, therefore Trump would withhold funding to South Africa. And I said, let's not mobilize Africa. Let's withhold minerals to US. That is it. If they don't give us money, let's not give them minerals. But the reality, they take our minerals, but say we're withdrawing funding. No, we have minerals in the continent. And therefore we have something that we have. We're not just beggars. But we must just use that endowment for our benefit as a continent. But if, as a continent, we are frightened, we fear everything, we are going to collapse, and will collapse with minerals at our doorstep. Loko a karhi a burisana na wa Mahungu, va huvo ya swicelwa laha tikweni va vilerisiwa hi mintlhontlho ya mati. Murhangeri wa huvo Mzila Mthenjane u ri hi 2024 migodi yo tala yi kavanyetekile hikwalaho ka nkayivelo wa mphakelo wa mati. U ri leswi swi lava ku lulamisiwa hi xihatla. Water is a crisis, and it's something that we need to respond to very effectively, not only as an industry but also in partnership with government, in the same way that we've seen the partnership on logistics and electricity as well as crime and corruption. And with water, it has an impact at a regional level. But when you combine all of these, it can very quickly become a huge national crisis. Huvo yi kombisa leswaku lembe leri nga hundza xiyenge xa swicelwa xi hoxe xandla eka ku tlakuka hi ntsevu wa tiphesente eka GDP hikwalaho ka swicelwa. Kusukela eka kotara yo sungula ku ya eka kotara ya vunharhu,
ku vile na ku xavisela matiko mambe hi ntikelo wa 800 billion laha 42.6 wa tibiliyoni yi nga hakeriwa eka swibalo swa mabindzu. Swa ha ri tano, CSIR va ri va tumbuluxe swintshuxo eka xiyenge xa migodi leswi taka na artificial intelligence kumbe AI. Mavandla tipolitiki ePalamende va humese marito ya ku tsakela ka vona mayelana na leswi va swi languteleke eka xiviko xa president xa ku pfula Palamende bun'we ku herisa vusweti na ku antswisa dyondzo hi swin'wana leswi mavandla va swi languteleke kusuka eka president Cyril Ramaphosa. Mavandla ya tlhela ya vula leswaku president u fanele ku ta na ndlela ya ku pfuxa ikhonomi leyi tsekatsekaka. Hi Ravumune vhiki leri president Cyril Ramaphosa u ta andlala makungu ya yena ya mfumo wa vun'we eka rixaka lowu i mbulavulo wa rixaka wo sungula eka Palamende ya vunkombo. Nakona mbulavulo lowu wu vumbiwe mavandla ya GNU tanihi laha swi languteriweke ha kona ku antswisa ka ikhonomi swi tama swi ri swona swi rhangisiwaka emahlweni eka vandla. We all know that the key problem, the major problem facing the people of this country is unemployment, the lack of jobs. So we're trusting that when the president delivers the State of the Nation address this year, he'll really pick up at those areas and really outline bold plans to ensure that we realize the commitments that have been made to the people of South Africa. Part of what we want the president to talk about is how he's going to create jobs, grow the economy, and alleviate poverty. The DA maintains that all South Africans deserve an opportunity to put food on the table for themselves and their families. We need policy certainty, and those plans should not only be words and plans that are not actually executable. It should be plans that are implemented and implemented with haste, because South Africa is suffering, people are poor, there is unemployment, and we need the economy to grow. In this regard, Action SA can only say that after 7 months, that the GNU has flattered only to deceive, like clouds and wind that bring no rain. There have been no fundamental policy shifts. In fact, we see a GNU enacting ANC policies. I expect from the president to table a 5% GDP plan. South Africa needs growth. It needs to build infrastructure. It needs to deliver jobs. We would expect to hear from the president the how part, how government intends to implement the priorities that are contained in the statement of intent, which is a good governing program based thoroughly in social justice and economic justice for the people of South Africa. I expect President Ramaphosa to say why the 3 main aims for the National Development Plan 2030 will not be achieved. Mavandla mari malava ku vona mfumo wa president na yena va teka goza ni leswaku ku fanele ku va na mbuyelo kusuka eka sona. Malangute mahungu ya Xitsonga ka SABC 2. Ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla na vuleteri va ta simeka xinakulori na minhlangano ya matiko ya misava ku ndlandlamusa xiyenge xa vuleteri. Xiviko xi humese holobye no Buhlenkabane loyi a endzele khampasi ya Makwarela ya Vhembe TVET eSibasa eLimpopo. College leyi yi simekiwe makumetsevu wa malembe lawa nga hundza hi xikongomelo xo nyika machudeni vuswikoti ku va ta tumbuluxa mintirho. Eka nkarhi wa sweswi college na machudeni ya kwalomu ka 15 wa mazana. Kambe machudeni va vula leswaku ku na mitlhontlho yo hlaya leyi katsaka ku pfumeleka ka vutshamo na swifambo. Vunji ya dzirumu ndi dzirumu dzine dza tova midini nga murahu kune u tovha na dzirumu dzi toilet dzinda a una dzi electric fence a una security yo protect avo machudeni. So kha avo machudeni zwo leluwa uri vha dzheneliwe ende uno uri vho dela fhano pfunzo. So challenges dza ngeno a dzi tovha nnzhi ngo to ralovo dzanga kha nne ndi ka tori ndi transport ya ngori va wana uri mabasi a khou staka ri khou ḓa ngeno xikolweni. Vafambisi va college va vula leswaku ku ta laveka mamiliyoni ya hlaya ya tirhandi ku va ta aka tihostela ta machudeni.
sweswiwani a hi apulayele almost va ta yi vitana ku i half a billion leyi hi nga kombela va lava ku hi pfuna hi yona leswaku hi kota ku va akela ndhawu yo tshama mara yi ta nyika ntsena tikamara to ringana 1300 leti ti nga 600 lama kwarela na 700 amashamba nambara yeleyo loko mi yi languta yi endi na 4% of ya vana va hina lava lavaka accommodation. Ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla yi vula leswaku yi ta tirhisana na mihlangano ya le matiko mambe ku pfuneta tikholeji ta le matikoxikaya. We'll be bringing some of the experts from abroad to come and train our students locally so that when they go to compete abroad, they are competitive. Is to appeal to those who did not get any spaces in universities to also look at wide range of offers that we provide in our TVET colleges. We want to showcase some of the programs that they offer because at the end of the day, we don't want to produce only learners that are going to seek for employment. We want to produce graduates who can become entrepreneurs. Holobye u tlhela khandziyisiwa movha lowu nga makiwa hi machudeni ya kholeji leyi. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC emakwarela ehandle ka le Thohoyandou. Vatswari van'wana ePolokwane va ha rindzele ku kuma swikolo swa vana va vona nakona va sola ndzawulo ya dyondzo ka xifundzankulu. Ku tlula 200 wa vadyondzi na vatswari a va hlengeletanile handle ka muako wa ndzawulo ya dyondzo va koxa leswaku vana va vona va amukeriwa eswikolweni. Vatswari va ri va kanakana mayelana ni loko ku ri ku vana va vona va ta kuma swikolo leswi swi va velerisa swinene tanihi leswi vana va vona va hisekelaka ku sungula rendzo ra vona ra dyondzo. Mhaka leyi mpfhuka yi sungule hi Sunguti laha mindyangu yo tala ya ha lavanaka ni swikolo swa vana va vona. Vatswari va velerisa hi ku hlwela loku ku nga endlaka leswaku vana va vona va salela endzhaku eka tidyondzo va lava xitshunxo xa xihatla. Our kids were placed. Our kids were not placed. To the various schools that our kids were placed, some were turned down. We were told that our kids cannot be admitted there because they don't have space. They don't have enough educators, of which is not my responsibility as a parent. And my child have a right for education. I submitted my application on the 3rd of June. By the way, we even slept outside the 2nd of June leading to the 3rd of June so that we ensure that we submit applications on time for our kids. The application forms, my child is applicant number 1 at Pitiho. I was the first parent to submit an application for grade 1s. Their application form, point 9, states that applicants will be attended to on first come, first serve basis. I relocated from Joburg. I did everything according to the book from the time that the schools started opening for applications, which is North Primary School. I admitted my applications on time on the first day. I did all the process of appealing and going to Greenville, where we stayed there until 8 p.m. Grade 6 have never been called. We were told that there's no space. The school didn't offer the space. Ndzawulo ya dyondzo yi ri kwalomu ka 200 wa vadyondzi ePolokwane ntsena a va si kuma swikolo. We have spaces for primary schools. All the primary school learners can go to Chris of Mayor. We also have a space for primary school at Flora Park Primary. For grade R, we are aware we place children at PEMS for grade R. Parents says they can't afford some of you. And we still have spaces for grade R at PEMS. For all the secondary schools, the spaces that we have a space at Westonberg High, we have a space at Kushke, we also have a space at Flora Park High. Vachayeri va mimovha edorobeni ra Joni a va nge he koti ku tirhisa xitarata xa Lillian Ngoyi lexi khale xi tiveka tanihi Bridge Street hi n'hweti ya Ndzhati na N'waka. Meyara wa doroba ra Joni Dada Morero u ri xiphemu xo sungula xa ku pfuxelela patu xi ta gimetiwa hi n'hweti ya Mhawuri. Xitarata xa Lillian Ngoyi xi bodlomerile endzhaku buluka loku sukeke ehansi ka misava laha ku nga lova munhu un'we ku tlhela ku vaviseka 41 wa van'wana hi Mawuwani 2023. Ku sungula ka ku aka patu swi hlwerise hi kwendlembetano exikarhi ka huvo ya doroba na mukondiraka.
hi 2023 hi Mawuwana ku buluka ka methane ku hodisa xitarata xa Bri laha ku nga lova munhu un'we no vavisa vanhu vo hlaya. Patu ro dlekunosiya goji rikulu na sweswi xiphemu xin'wana xa Bri leyi sweswi tivekaka tanihi Lillian Ngoji ya ha pfariwile. Ku thoriwe tikontiraka no tlhela ti hlongoriwa loko sweswi ku na kontiraka yintshwa leyi nga thoriwa. The disputes between JRA and Step Up Engineering, which was appointed as a contractor, brought some delays. But it also brought some legal disputes where Step Up took to the courts. We have moved on to appoint coroner engineers who are currently on site, and there's no doubt, as you can see, work is currently ongoing. That's very, very important because we have taken lessons from the previous contractor and we cannot repeat the same mistakes. Hambileswi ku nga va na ku hlwela, meyara wa doroba ra Joni u na ntshembo wo loko lembe leri ri hela patu ri ta pfuriwa. We are committed to enrolling by August. We deliver it, and we want to reaffirm to the people of Johannesburg that come 2025 August, the road will be functional and all our motorists now can enjoy the road. They have now done tests on the soil, on the ground, in the tunnels. They have now determined what type of material they must use. They are putting the G5 material on the ground of the tunnels to stabilize the tunnel. And once that is done, as we can see here at the beginning, they now put concrete units with the concrete slabs. So they put the concrete slabs on the... Randi ibebukile loko ipimaniswa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 84 cents, pound 23 rand 27 cents, euro 19 rand 32 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,817 a ounce, platinum $956 a ounce, nxavo wa oil yimbisi $76.20 hi mphongolo. Kasi ya herisa xisweswo ya namuntlha ri perile. Reperile a hi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamise ku yini eka madyambu ya namuntlha. Ku ta ve karhi ku langutiwa mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Hi languta exifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku ta ve karhi ku langutiwa mpfula chances kona tikolomo ka ma 60. Hi ya ku le ka xiphemu xa KwaZulu-Natal na kona ku nga langutiwa mpfula ku ya exifundzeninkulu xa Gauteng ku languta na xifundzeninkulu xa Northwest ku ta ve karhi ku langutiwa mpfula eka madyambu namuntlha. Kati ku ta ve karhi ku hunga moya eka tindhawu to hambanahambana. Hi languta exifundzeninkulu xa le Eastern Cape kona ku ta ve karhi ku hunga moya ku ya ke le exifundzeninkulu xa Western Cape. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona na kona u nga langutela mpfula leyi nga va ka kona exifundzeninkulu xa le Mpumalanga na xiphemu xa xifundzeninkulu xa le Gauteng. Kasi ku ta ve karhi ku hunga moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Kasi loko hi languta swilemukiso swa madyambu ya namuntlha ku langutiwa mpfula ya tilo ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Gauteng ku katsa xifundzeninkulu xa Mpumalanga na xiphemu xa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ku katsa na le xifundzeninkulu xa le Northwest ku ta ve ku ri na mpfula ya tilo. Kasi swilemukiso swa hisa emahlweni eka siku ra mundzuku na kona u nga langutela mpfula tilo exifundzeninkulu xa Gauteng ku katsa na xifundzeninkulu xa le Mpumalanga na le KwaZulu-Natal. Hi rela hi exifundzeninkulu xa Eastern kona na kona u nga langutela mpfula tilo. I swilemukiso leswi nga nyikiwa swona kusuka eka vavumbi va maxelo. Kasi loko hi languta maxelo ya ti-temperature eka swifundzeninkulu swo hambanahambana u nga langutela maxelo mo hisa loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo loko languta Musina ta ve kwalomu ka ma 35 polokwana yona ku ta va karhi ku hisa. U languta Phalaborwa na yona ta va karhi hisa swinene. Hi ya kwale Mpumalanga eMbombela na kona ku ta va karhi ku hisa. U languta Emelweni na ta va karhi hisa. U languta na swifundzeninkulu swo hambanahambana ku ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta maxelo ma hisa emahlweni loko hi languta eka siku ra Ravunharhu na kona ku ta va karhi na timpfula leti nga ta va karhi tisa emahlweni exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku katsa na xifundzeninkulu xa le Eastern kona. Kasi ku ta va ku ri ni mapapa eka ndhawu to hambanahambana. Kasi na mapapa ku nga ha langutela exifundzeninkulu xa le Limpopo. Kasi maxelo ma hisa mahlweni loko hi languta exifundzeninkulu eka siku ra vumune na kona ku ta va karhi ni timpfula leti nga ta va karhi tisa emahlweni exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Hi rela futhi ya xifundzeninkulu xa le Eastern kona na kona ku ta va ku ri na timpfula. Kasi ku ta va ku ri ni mapapa loko hi languta xifundzeninkulu
xa Limpopo ku ta va ku ri ku nghenela timpfula xifundzeninkulu xa le Gauteng u languta xifundzeninkulu xa North West nakona u nga ha languta mpfula ku yakiwile xifundzeninkulu xa le Northern Cape kasi ku ta va ku ri ku hunga moya loko hi languta xifundzeninkulu xa le Western Cape kona hi laha ku ri maxelo lama emikhomelo wona eka madyambu ya namuntlha ra perile.